Angichemi namuntu kulaba bafana bobabili ukuthi angimvikise nje ngiyamvikisa ukuthi angimsikaze ngiyamsikaza ngithi ukuveze lokhu njengobhekeni wensizwa yabona laba bafana bobabili bangenhla bafowethu umuntu ungconye saphila bangenhla la yithi kuMaskandi kuyo yonke igenge sengikhuluma ngiyagonyuluka ngikhulumela nalaba abafela ngaphakathi cha bangenhla labafana angisho ukuthi bangenhla ngengoma sengisho nje kuMaskandi hayi bathop sikuvume lokho hayi yabona ngisho amaqembu ebhola kuba namaqembu okuthiwa top kwi-league kuthiwa top abuyehleka amanye asazi ke nabo bobuye behle kodwa nje bathopha abafana babambe loya line kaMgumeni nomjengiseni babe top kodwa nje akekho wakukhuluma lokho waphuma nje waphumela obala mina ngiyakhuluma ke anginamona abafana yini ni top bafana size emva kwenu nje sonke khona abanilandela eduzane kwehle njalo kuyofika kithi angisho njalo angisho ngengoma ukuthi khona nibahlula ngengoma cha sengisho ukuba top ni top bafana niphethe nina-ke bona-ke bobabili bakhona omunye ohlula omunye ngokunye nomunye ahlula omunye ngokunye engeke ngikusho niyazi nini bayazi nabo asingene-ke lapho-ke endabeni zabo bobabili kodwa nje hayi bafana yi ngithi angincome nje ngephasika ngubhekeni wensizwa simomolicious imomozi aningi amagama angazi qhamuka amanye ndiza ngisazi nami kwanje bafowethu hayi cha bathop UKhuzani noMntandeni hayi ngiyabancoma mina ngikhulumela nezinye insizwa-ke noma zingacasuka esinazo la emculweni kodwa nje hayi bathop abafana ngicabanga niyakubona ubuthophe engibushoyo angisho ukuthi khona ababahlula ngemali nani kodwa nje lobo top lobo in brackets bathop abafana sibanike indawo yabo njengamanje asazi ke nombobo uyabehle kodwa nje bathop abafana hayi lokho nje.